jadi tang binanya pian salah mama deh dikira bangai pian ujar nang ampun bini jadi lawan pian ulun nang mau capek adakah jua mama saruan hari ini antu ya to umanya ulun dedahlah to kae kalau pina sidin jadi minantu ulun kaiyai tahun ini salah minantu mintoha jadi pangta salah ulun kaiyai sampai tadi misal inya ambil wini pian ini kae maris lah hari ini Ilahi ya ilahi rabbi ya Rasulullah ilahi rabbi ya Rasulullah Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu cilai madihin ini nang terakhir kami menampilkan gasan cilai pian jangan mandangarakan cuman cilai ulun dari ada menjawab salam ngaran menjawab salam suatu kewajiban jadi jangan bagana kada pulih cilai pian jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan cilai ni pang salam pian dijawab akan kamana pian jaja oh kisah sidin bepandir sakadar tu alasan jadi nang lawan acil atau nang bertaan assalamualaikum kami mengucap salam dedenya Beri jawaban. Jadi matiin kami melanjutkan ini nang terakhir pastinya gesan pian karena nih Bang Ari sudah parak sembahyangan kakak awak bagus senang saling tinggian memberi 10.000 ini nang susurangan duitnya pang hanyar pinanya masih banyak nang disimpan pian lalu terima kasih tetap ulun ucapkan ini nang lawan kakak memberi pinasupan ulun tajapai tangan pian nang gelianan jadi nang lawan kakak juga terima kasih ulun mau ucapkan 40.000 hanya nang pembukaan berarti madihin bila banyak sawiran kita kada beempihan lalu juga paman umpat nang memberi pinanya tuan rumah Sidin tuh hari ini jadi nang lawan Sidin ulun terima kasih juga nang mau capek lawan tuh nang sudah lawan ulun memberi mudah nang pastinya pian nang panjang umur selalu disayang lagi amin mudah pang pian juga selalu sayang bini mudah pang pian dilancarkan rejeki ngapa nang hajat pian dikabulkan ilahi di mana pian begena asal lalu dilindungi jadi madihin ulun melanjutakan hanya madihin pemula sudah parak 100-an 90 diberi nang 3 orang jadi ulun berlanjut di sini nang melanjuti jadi kakan-kakan inya umpat memberi inya pang menjulong cilai langsung mengerti jadi nang lawan ading kakak doakan hari ini mudahan dingai
cilai pian sehat setiap hari. Mudahan mama abah dilancarkan rezeki. Tunggal 5.000 tetap ulun syukuri. Lalu nang 50 acil nang bungas ngene. Jadi nang lawan acil terima kasih hari ini. Cilai ngalih menyusun ulun ngalih mamingkuti. Lalu nih tak lupa ulun nang melanjuti. Bila tas belum hibak bapak menambahi. Jadi nih berlanjut matiin hari ini. Banyak terima kasih lawan pian tuh di sini. Duitnya hanyar-hanyar putungan nang memberi tanya mana begawe. Jadi nang lawan pian ulun doakan hari ini. Lalu nang tidak lupa ulun nang mau ucapi mudahan saberetaan kita lancar rezeki. Lancar rezeki. Jadi madihin ulun mana rasakan ini nang pemula suatu kehormatan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Ulun nih menyapa tak lupa lawan pian. Jadi nih menyapa kada kawa tunggal ikungan karena bang orangnya pak ibu kebanyakan. Lalu nih menyapa baik pian di sini atau nang dihambin pian nang berdirian nang kopiah putih atau juga bapak pian bapang kopuan tangan acil nang 20 memberi pina sopan cil terima kasih banyak nang lawan pian. Jadi nih tak lupa ulun mendoakan duitnya hanyar dikeluarkan. Jadi lawan pian ulun nang mau cape pinanya ngini sidin pak sudahlah tuh beleki. Jadi ujar sidin itu belum beleke. Langsung ulun doakan pian pada hari ini mudahan jodoh pian kai lakas mendapati. Hendak kai pang ulun lawan pian menjanji cuman ulun takutan pinanya anak TNE. Jadi lawan bapak cukup nang anak pian ulun doakan hari ini. Cuman lawan pian ulun pulang mamada bila hendak beisi minanto pamadihin kayang ini. Kawah aja paai itu nang anak pian lawan ulun dipasti kaina imbah madihin nomor HP ulun beri. Masalah jujuran ulun kada menawar berapa meminta paling bila larang cilai nang kada jadi. Lalu berlanjut ulun bemadihinan cilai salawi ribu duit hanyar beretaan. Pinanya duitnya hanyar keluar di bank istilah begawi kantor hanyar aja gajian. Jadi terima kasih ulun nang lawan pian. Lalu nang tidak lupa betarus mendoakan kepada itu acil nang ipuk warna abang langsung pang membuka hendak memberi sawiran. Cilai ini sawiran ulun kada menagih nang ikhlas hati pian. Istilah cilai kata nang karidaan pian supaya duitnya menjadi keberkahan supaya ngini mayo menambahi kaina jujuran. Kejujuran Jadi pengulun terus melanjutkan kepada nang di rumah atau nang sudah makan kasini pang bakumpul kami nang bemadihin nang ini cilai paampihan kaina imbah ngini bisa simpun pang bulikan. Jadi nang terakhir nang mana tuh di rumah bila nang kada aur kasini bakumpulan supaya cilai pian tak jelas mendengarkan
rasakan. Jadi lawan kakak nang di muka tuh di sini, nang itu tuh tas pian, nang kayak kulit buaya, nang rajin mirip Gucci. Jadi pang isinya pinanya masih kencang lagi. Tapi lawan pian masalah pang sawiran, ulun kada memintai, cuman ka Aisyah kader pang ulun nang mamadahi. Cilai istilah duit akada dibawa mati, bila banyak labihan lamun kawa dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Jadi madihin ulun mana rusakan, cilai kita begaya hanya nang berhiburan, sakadar menghibur hari ini nang pangantinan. Pak Ai terima kasih tadi manjulung sawiran, lalu ulun doakan pian saberetaan, mudahan panjang umur beretaan sehat badan, mudahan rejeki beretaan dilancarkan, ngapa usaha kita diberi keberkahan. Jadi pangdoa ulun mana rusakan, bila hendak memberi kada usah betunjulan. Ka itu menjulung ngarannya kada jadi umaman dusta ipian, bilanya bedusta kasihan juga pian. Kalau pinapang mati ada di sanksi Tuhan, bilanya memberi sudah ada taniat pian di dalam hati. Ulun kada managi aja beipok habang itu nang manambehi, cuman kada sesuai cilai itu tas pian itu nang tagenali, cuman pian manjulong 5.000 tuh membagi jadi 20. Siapa nang disuruhi umay nang tunjuk-tunjuk, ulun tinggal tuh jeriji. Jadi lawan acil ulun terima kasih paman hari ini, imbeh tuh menjulung besalaman membewe, cuman terima kasih ulun nang lawan pian apa manai hari ini. Ulun tupang tadi cilai mencium tangan sidin langsung haja kasini, pina nang ingoh lain pinanya nang kademan. Acil buka-buka umay tuh langsung kasini, duitnya pina buruk tatau ulun syukuri, pinanya nih duit lain nang kayang ini, cilai nang tahan nyari tatap terima kasih. Asal ngini payo ulun bulan jabang cilai lawan kaina jujuran, pastinya manambahi kepada dingai pian lakas-lakas berdiri. Kasihan paman lalu tunduk-tunduk tuh betupi, ada juga behilim lalu nang tak lajui. Jadi lawan bang pian nang lalu di muka sini, langsung kita doakan sidin di perjalanan, mudahan tuh selamat sidin sampai ke tujuan. Ala ke tujuan. Bila nyaman julong kai jangan maun jae, kalau binato sampian ulun ambil kaina bini. Kok ada hendak aja bekerja. Jadi bang ulun kaai nang malanjuti, hendak duduk dihiga nyaman kita bepandir, seumpama banggar jujuran berapa pian memintai. Masalah tabungan sudah banyak tuh beisi, ulun pang di rumah kaai juga tuh begawe, duduk pian kasini kada usah tasopane. Ai jangan bejauh itu duit belum lagi, amunnya BJO memberi kade jadi bang kasini jangan-jangan beundur lagi. Jadi bang ulun kaai munnya bejalan dasar ulun tasopane, jaka kaai banyak nang pacang memberi, amun pian haja yat kade lagi nang maung kayang ini, nang itu gin bang kaai ala kasih dihabisin, mun kade menjulung madihin ulun akhiri, ulun kulir menyambut kaina nang didustai, bila hati
ikhlas andak haja tuh di sini istilah cilai kata ulun pang maraju laki jadi pangpian tak banyak memberi pinanya licil kawa ai diambil bini cuman bang tangalih pinanya anak patiin jadi nang abah pian adalah tuh di sini mana abah pian coba pang ditunjukin nang bebaju hirang atau anak mamingkuti pinanya abah pian atau ngitukah nang laki oh gitu kak jadi bang ulun tak salah sambat tadi acil langsung bejelan 10.000 nih memberi bilang tunggal dikitan memberi hari ini ulun terima kasih begaya aja tadi jadi nang lawan acil lawan juga kakak nang ada hari ini pian tuh menyuruh ulun nang mendatangi kaai nang ulun supan kasih topang manunte baik pian kasine kaina ulun asuhi jadi pengulun ini melanjutkan karena papian orang memberi paman ditahan-tahan asidin beigel memberi kade sesuai tetap terima kasih paman lawan pian pian mulai awal tadi langsung dihiga ulun nang tuh mencium ada nang tala ini banyak terima kasih lawan pian hari ini kai pang beigel hakun kah mangawani jadi 10.000 kai memberi lagi kai yai terima kasih mana nang 20 ulun kade jadi karena sawiran kade dek maung kaya bila sawiran banyak hakun naik bejugit lagi tapi mun kade dek jelas ulun tak supane kai itu mikrofon kade papa di pingkote gesan kai nang gegah tepuk tangan sekali lagi kadang bemula kadang lanya baparlahan hari ini kita bemadinan jadi madin kami berdua berkawan duduk di kiri ulun nang duduk di kanan jadi kita balon sambilannya beperlahan karena memperingati demi hari perkawinan pangulun hendak kalanya bepantun lagi bertinggal pasan supaya judulnya nanti ke rumahnya pulihkan supaya pantun aku jadi ingatan tarang bulan hujannya tarang di kali
Buhaya timbul di tapian lanya kali dengan percaya pandiranya ulun ini bapak dehalanya belu padahal masih bebini. Jadi itu aku menyampaikan karena Madin sudah bakal lewatan. Aku Madin bakal Tuhan. Cuma bang Tuhan banyak pacucuan, tapi aku hendak menyampaikan, hendak mewariskan dunia bangsa Niman. Mudah-mudahan pendengar berataan Madihin yang ini jangan dihilangkan. Jadi pangulon cilai nang malanjuti nah ulun pang bedede TV kita mulai jadi nih bemadihin bakawan-wan kai ulun pang tacapat kai yaitu maun jai mulai panghin tadi inya terus tu memberi padahal sawiran pian ulun nang ada hendak jujur nang memintai asal piannya aja nang hakun diambil bini. Jadi pengulun ini mana rusakan kayak ngapa 50 berbagi kasalawi saurang. Lemtawiran coy jangan dibagi-bagi banyak kaimu banyak aja berejeki. Oh ya. Aku berdoa lawan lanya ilahi mudahan panglang diaku sehat badan sehat diri. Jadi pangkai tadi nang mama dehe ujar bang sawiran kade hendak dibagi karena ujar kae lancar itu rajeki sidin bang berdoa cukup lawan ilahi bilanya kaya bujur masalah bang sawiran kade hendak ma ambile nang di kantongan pian kawai julung kasine. Tawiran jangan peduli lagi bagi diriku nama Muhammad ini KDP usaha biar KDP cari tetap aja bulanan menerima gaji bini. Tepuk tangan. Jadi pengulun cilai melanjutkan tadi ada kae tadi memadahakan bujur ujar sidin kadebe putik sawiran cuman nang gaji bini diterima tiap bulan berarti bang kae untung benar sampian sidin sudah toha tinggal nang menikmati kade lagi begawian jadi kita berdoa di sini saperta mudahan kita toha kaina itu santayan istilah tubang kata sudah nang banyak cabang rejeki dilencarakan lalu nang tidak lupa kilene betarus kaiyai membawakan kira ulun pian tadi sudah bulik kade deta lihat lagi sekalinya kae muncul pulang di sini kikira di manakah kae tadi besambunyi jadi nang lawan kae ulun bersyukur benar tatamu hari ini langsung ulun doakan nang ini terakhir kali mudahan pang pian selalu panjang umur sehat setiap hari dimana begena selalu dilindungi mudahan pang kae hidupnya diberkahi coba tinggi tuh duit kade jadikah tuh memberi umay manyuruh kasih to niai mata mancilingi aduh ini dicilingi orang
tempat di sini anak memberi kawan di kiri lamun memberi lawan ini aku berdoa lawan ilahi mudah nikam belok lakas beleki. Jadi bangka iyai ulun nang melanjuti bilang purun bener mendoakan hari ini mudahan ujar ulun cilai lakas beleki mun nyapang beleki jelas ulun kaderigi karena bangka iyai ulun nang mencari bini tambulo bangka nang to mami cek HP buka pian telepon nah nomor diberi jadi buka aja nah ulun menyambeti kada usah sopan banyak aja ngini saksi bila kita tak jodoh kawin naik laki bini jadi kai nomor langsung aja dibukai jadi nomor ulun nah hendak menyambeti 0878 nomor ulun ma awali ai laju dicatat kalau menyasal nang dudi jadi mama pian ada katu di sini. Oh malah kisidin kah? Lagi pian kah? Oh abelai. Jadi bang binanya pian salah mamat deh dikira bangai pian ujar nang ampun bini jadi lawan pian ulun nang mau cape adakah jua mama saruan hari ini antu ya to umanya ulun dadahlah tokai kalau pinasidin jadi minantu ulun kaiyai tahun ini salah minantu mintoha jadi bang tak salah ulun kayak sambet tadi misal inya ambil wini pian ini kayak maris lah hari ini nandak nikah doa aku marah tuwe tapi rahasianya iya nang ampun diri aku mamadekan lawan nang ikam lagi mun kade salah 5 kali beleki lawan nang lakinya ya desarwani. Jadi pengkai tadi nang mamat deh ujar kakak nang ini jar kai sudah belegi jadi bang menjulung pinanya kade jadi ini belenjot matiin hari ini jadi nang lawan kai matiin berdua terjadi kai ya ini hari ini ulun dasar bujur malam ini tuh hari ini kai ya sanang hati karena lawan pian tatamu tuh di sini ulun lawan pian minta didoakan mudahan bematihin sukses nang kaya pian mudahan kaya ulun kawat terus melestarikan ya itu budaya ini nang kasanian jadi oleh lagi pasan pian lamun lanyamatin ini nama kasanian saudara sama budaya kesalahannya sawiran aku pada membeja kisah sawiran bukan berame-rame roda kota kunakan kasana kamari lawan tuan guru ulama atau kiai lamun sawiran lawan artis penyanyi lamun pang ada seperti kita ini sama bersedekah sama orang memberi sama pang haja pada pakai sangu mati jadi sawiran pakai sangu mati jadi pang aku bejengkana kamari apabila pang artis ada penyanyi tetap aku hakun menyawir memberi
Jadi bangkai tadi nang mamadahi itu nang lawan ulun kawa ulun maringki ujar mun sawiran banyak cuai diberi itu duit sawiran kada jua dibawa mati jadi bangkai yai bujur sawiran ini kada ulun bawa mati cuma nang modal ulun kaiyai hendak bebini jadi bang ulun ini nang malanjuti jadi 100.000 mana duit pian tadi ulun bejelan kasih to kaai nang to tarugi karena to nang 100 lain nang duit pian juga ampun paribede tapi duit siapa itu nang manjulungi oh may maong kaya kan nang di dalam tasnya kaiyai mamadehi tapi nang to memberi kaai kadede bukti 20 tadi aja tuh yat disumpane jaka bujur pian niat hendak memberi bila ulun kasih to hakunlah maimbeyi istilah kaai kata duduk kita betatai nyaman tak buat di YouTube kawa kita promosi jadi lawan pian ulun pulang mamadehi jadi lawan kae ulun hendak permisi ulun pang hendak kesana lawan inya mana taye jadi lawan kae pian lah ma ijine jadi pangulon di sini melanjutkan umai sidin berdiri abang komanya diakan jadi ulun lihat cuman tuh sabutingannya duit berwarna abang ngitungin duit orang lain duit ampun pian lalu kayai ulun hendak itu kasini ulun juang ngalih lawan kai meninggalkan istilah pangkata kami ini laki bini kayai nang kaya pasangan jadi nang lawan kai kami ngalih bejauhan pian haja kasini itu juga duit orang mengkaja jadi memberi pian kaina betanggungan ulun hakun beparak mana tuh mikrofon nang kada betale om disediakan supaya kaina pian namanya hotakan 60 mama abah nang menyaksiakan sambil aja betakun berapa di sini jujuran jadi matiin ulun mana rusakan jadi umum video jadi nih matiin kuti mikrofon pian dihayal-hayal ngine kalau kaya lagi pian jadi pangulun kaai nang malanjuti jadi nang lawan pian pisit benar manguti bila diambil bini kaiyai tangalihi bila nang masih guring bisa sidin manguti jadi madihin kaai langsung terjadi mulai tuh 100 nyaman beje bang lagi jadi terima kasih lawan pian hari ini jangan terlalu lawas ulun juga supan kaai betatai kayang ini jaka bujur hakun cuman bisa kader cilai memberi janji kadede pastinya cilai memberi bukti umai kami banyak itu ampa kasini bilang liwar benar mangamira taparake bingai beje opian muha kakak tak genale ini hapi ngapa pinanya hapi Xiaomi jadi hapi Xiaomi bilenya mangamira jangan talo taparake umai cilai maungkai mangamira lawan gigi jadi madihin hadengi holo kae mana bang ulun di situ kadede lagi
Jadi nih belanjut lah kasih manjulungi gilenya topang lambat kayak apa kada manggesak jangan purun mandustai itu foto siapa nang andaknya di happy pinanya kayak foto inya nang hendak nikah coba melihat sekali lagi pian masih kuliah atau sudah BIC begawe jadi kayak inya nang ini sudah begawe misal diambil bini ulun bemadihinan pian nang khusus begawe kaina duit sawiran pian khusus mah hitungi jadi lawan pian ulun mau ucapakan masalah kaai judoh bepandir anggar jujuran ulun hanya begaya kada mungkin bepastian karena maai ulun banyak kekurangan istilah pang kata ulun banyak kekurangan terutama pang di rumah cuman begeduhan hayam cuman hayam kampung bukan nang hayam saungan jadi nang lawan pian ulun nih memadahakan ulun juga di rumah salahin maai hayam banyak nang beisian sumalam maai itik ada juga behintaluan ngapa tak kiau mama minta rila lawan pian kita hanya begaya tampolo betamuan kaai terima kasih cuma nang 20 ini memberiakan bila itu kada jadi nyaman ulun maninggalakan bibir kakak rijut pinanya nang tuh ditahan bila orang bujang dasar ginco takkan ngilih amun ginco bilanya orang bujang kada tapi tahap bengi lain itu habang contoh nang kaya nini jadi kayak ini nih tuh yat ginco tahap bengi jua nang turis mata nih nang digenali bila nang kada kenal karikakan burit panci jadi nih ulun begaya jatuh di sini cuman begaya ulun kawa aina di iti jadi nining ini bilanya sidin anom dasar bujur ta oyohe yang tuh di rumah masihlah ada kae bilanya kadede pas saja lawan kae kadede juga aja jadi lawan kae nyata nih pian sama-sama toha istilah toha kalade bilanya makin toha ujar makin tak gencange tak gencangi Nilai lawas benar tuh yat inya maming kote jurang bilang ini duit gesan mana li bilanya masih kurang kawa ai ditambahi daripada holo jujuran hendak mamintae wah toko di mama aja ada mama jujuran mah jadi bang begaya cilah nang behiburan anak pian juga cuman memberi harapan mana abah pian nang tadi ada di sini abahnya tuh bejo pinanya tak supane jadi lawan abah ampun nang anak ini jadi nang nak lawan kali jadi jadi 200 sudah nang ditingkuti menyuruh ulun minum jakanya bang pian paham kaai diminumi minum mun minum saurang kada jadi diambil bini mun diambil bini ulun nang talapahe kikira bila hendak ulun juga nang mama cole lama maculi
Jadi nih Bang Ulun sakader mana kone bilang curiga benar binanya hendak bebini. Jadi lawan pian mun bini sudah beisi nang ada ngitugin Bang di tokoi malam ini. Mun nyanyi kadede ulun manyandang sendiri bila nang kayai bangun bisa Bang menyiksa diri. Jadi terima kasih lawan pian hari ini. Kada usah besalaman kalau malam tuh tak mimpi. Jadi minta rela lawan pian hari ini sebelum ulun bulik I love you tuh hari ini. Hari ini Jadi Bang Cilai arinang topang para sudah jan berkumandang berarti bemadihin sampai di sini beempihan. Lalu nih tak lupa ulun mau ucapakan pastinya lawan pian juanang lawan kae ulun meminta rela minta maaf minta rida kada lagi minta duit kae kan no sampian nang jelasnya ulun hari ini berilaan. Jadi nih matihin pinanya hendak besatop ulun nang hendak betahan mudahan kaina kawa pulang betamuan. Lalu terima kasih kepada tuan rumah atau bupati ini enang sudah mengundang mudahan acara diberi kelancaran mudahan nih acara diberi keberkahan. Jadi pengantin kita mendoakan sebelum hari ini buhan pian tuh bulikan mudahan pengantin yang ada di Palaminan mudahan pengantin panjang umur sehat badan mudahan pengantin rezeki dilancarkan ngapa usaha nang laki diberi keberkahan dunia akhirat tidak akan terpisahkan mudahan pengantin kaya ruhui rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pengantin menjadi keluarga sakinah tuh mawaddah dan juga tua rahmah kami mendoakan mudahan tuh pengantin selalu dalam lindungan mudahan pengantin hari ini kita doakan mudahan tuh pengantin cilai nang salamatan jadi kai lalu bilang bebau di hadapan karena tuh kan naput kukusnya nang kajebulan jadi nang lawan kae kita mendoakan mudahan kae sehat selalu sehat badan sadang besatop ulun sadang betahan mak ulun minta rela hari ini lawan pian jadi nih madihin kaiyai pang besatop langsung kami betahan bila ada tak salah mohon maaf lawan pian bila jarum patah jangan disimpan dalam pati bila kata nang salah jangan dibuat dalam hati jadi bemadihin hari ini ulun akhiri wassalamualaikum ulun nang maakhiri ilahi